taşte gel dostan, ji bajarı Amed'den baş, temaşavanın heja, de serhaldana Şeyh Said Pîran re, notu 5 sal derbaz bu, li ser vê serhildanê hem di qada navxweyiya Kurda da û hem jî di nava qada Tirkan de û diya navneteweyî de jî li ser vê tevgerê, li ser vê serhildanê gelek nîqaş û guftugû hatin kirin. Li yek ji nîqaşên herê giring jî gora Şeyh Said û hevalên wî ye ku notu 5 salin kes nizane gora wan li ku derê cenazê wan li ku derê hatine veşartin. Li ser vê mijarê me birêz Ali Said Firad re biaxivin ku hem neviyê Şeyh Said e û hem jî yek ji rêveberên komeleya Şeyh Saidê Pîran e. Bi xêr hatî birêz Firad. Nav xêrê dabê hevalê maşallah ez serî da ji wera spasiyê xwe pêşkeş dikim ku mijarekî aha rojeviyê di rojeva Tirkiyeyê da di rojeva Kurdistanê da li ser wî weban me kiriye em qasê ku tiştê hûn bipirsin em bizanibin. Başa vê pirsin ama ji vir yekser dest pê bikin. Belê. Komeleya we ji bo ku xwedîl mîrateya Şeyh Said derkeve hate ava kirin, yek ji xebata herê giringiya komeleyê jî peydakirina ciyê gora Şeyh Said û hevalê wî ne. Belê. Wan di çi merheleyê de ne û heta ku derê çûne. Belê. Serî da ez dikarim bi kurtayî hevekî agadarî bidim û li ser vî mijarê, li ser vî evê me komîsyon ava kirin. Di meha 11 şanzdê wî da 2019 da li Amedê me civînekî darxist û di vî civînê da armanca me komela me çi bû em nebiyê wî vexut ew malbatê ku pêra hatine şehîdkirinê malbatê ew kesê ku malbatê wan şehîdan ji bo kî ciyê gora wî û ciyê lê hatiye veşartinê em bi serî lê din dadê û serî lê din dewleta Tirkiye û dadê wan mehkemê wan ku bira ciyê wî bidin me em li ser ji xwe re ziyaretekî vexut ewekî jî re fatihekên bixwînin. Li ser wî me sê komîsyon ava kirin. Komîsyona hiqûqê û komisyona lêkolînê û yek jî komisyona agahiya çapemeniyê. Wan her sê komisyonan xebatê wan domand dewam kir. Li pê wî me sê hev civîn darxist. Yani ji wî civîna yekemîna destpêkê da pê wî me sê civîn darxist. Li ser vanan lêkolînê wan komisyonan çêbûn û gelek tişt hat agahî yani hat eşkerekirinê belê dewletê jî hinek tişt hinekî belgê wan ew jî weşandibûn. Çawa ez bêjim Tirkî bin Şark İstiklal Mahkemelerî evî wî İfadeyên wan biryarên biryarê wan belê evana jî agahî bibûn li ser wî eva jî ji me re bû ew ki me got em jî serî lê din ji bo ciyê gora wan hinek belge jî tabî me lêkolînerê me ku li ser wî ew ê serî da birêz Kerem Serhedlî wî çaxê müdürê ewqafê bû di Diyarbekirê da hinekî agahî mezin ê baş li ba wî hebûn me ji wî fayde. Yani bi awayekî nivîskî agahî li berdestê we hene. Belê. Li ku ye gora Şeyh Said? Gora Şeyh Said tevabê Amedê gid tev dizane. Gora Şeyh Said ciyê ku lê hatine daliqandinê hatine ew kirinê li wê derê qada deriyê çi ye? Belê qada deriyê çi Bi 46 hevalê xwe re hat hevalê xwe dal daliqandinê wana li wê derê wek divê toplî mezar yani gora bi wek hevî yani toplî mezar komel yani komî veşartine wer şirîtekî qasê ku lêkolînê me çêkirine agahî yani qasê 200 metro dirêjaya wî wer ber derê Sûriyê dest pê dike hetan hundirê anha ciyê wî ew e eva eskergeh ordîgeh ordîgeh e di wê derê da wer bi sireyle bi rêz bi rêz hatine veşartinê nimerê wan reqemê wan
بله ایجا از همه بیان بردست به بیشم هنه؟ بله از بیان بیشم تشتکی مهم وایه که سر وی کمیسیون ما کلی کلینی وان ام پی آگاهی بون وقتا که شیخ سعید حوالی و اوان تین بشارتنه وی چاقه دولت کروکی کی چید که اف جی کو آنها در قدر چیه برای جی فلان بیه یعنی جی گورگاه فلان بیه یعنی گورستان فلان گورستان یا ارمنیا فلان بیا ارمنیا بیه gayrimüslim abi. بله نه نه ای ارمنیان ارمنیا بخواه بیه. ارمنیان بخواه بیه و شیخ سعید حوالی ویجی دبن کلا قوان او دکن بعد الشعر. ود شیرن Çaldıkın aslında. Çaldık. Ana şehri. نه نه به ناشرین یعنی وک تبی اوی وان ایلام وانی Cülü belge var. جلو بلگی وانی کو قرار بریارا اوی هستی وان دا بوی قیدی ود شیرن اذا ما اوادگو اوازف مهم بو پشتی کو به دست مکت کروکیا کو و شارتنه او کروکیا وی ساغه وزارت اوی وزارت امنه بیجن اوقاف وقفlar anladı bizim genel müdürlüğü bitirki. Müdüriyet de vakıfa. Müdüriyet vakıfan ku hatine ve şartine kroki ki çedikin yani behicmar bir nokta. Ev MP hasyan bu vasıta biraz kerem serhadli ku çağı ev müdürü evkafa Ahmedi biye ve darabiye. Eva ijmara bu eva ki pir xoş. Li ser van belge ku bi dest me ketine îja ji niha pêva biryara me em ê ku serî lê din ew ê mehkeman, serî lê din dewletê û digel wasita van komisyona zatî me malbatî olarak me ewa wî derxist. Me derxist ku yani em nebiyê wî nin لسر او نبیتیه یعنی تورنتیاوی کو حقی میه ام جی قالی خواه ج دولت بخوازن کو راوی مده Başka khast. ما نخواستیه بریار آوان کمیسیون ما و کملا ما ایرو شون و zaten سیزده مها ثبات دسپیکا حرکت سرهلدان شیخ سعیده Yani öyle hatta meheki حتى نحن ما سردان هيك خب قدين ام سردان خد قدين ام ولا سرير سرير كبدا ام سرير دولتها حكومتها اي بدن yani sarı komariye bedin ولا سرير ارتجا Türkiye bedin نا ارتش ارتش bandariye bedin valetiye bedin kubda نها بربرسيار ان مزن كدريه حكومات دولته ام سرير ليدن ام دوز وكن yani doz ser خواستنا جیوی مالباتی و کوملی yani اوا اوی و بکن شما حتى ايرو وفنكر او قصال درباز بو حتى ایرو جبو ما زف او بو قدخه بو یکشی شو قدخه yani قدخه بون چاوا بو تقابل ترس هبو يعني ترس هبو و tabi her dış inkişaf dike yani aşama berra peda evdibe İja libervi terseki ev hebu و قال من باوی من کو هر دوج رحمت کرن و انا جی وقت دجیانا خدا جی گلک جاران چون سری لیدان و دان داده مثلا جبو پاشناوی بیله جمرا قدخه کرن ما خواست کو هم پاشناوا خاطر کن شیخ سعید اغلو جبوی بیله قدخه بو گوهن نکارم وی پاشناوی بکار بینن لسروی tabi başta ve pırsın naha gol dariyet şeyi lepey havres kirna ve neşabda çal kirna lvedari çal kirna krok ya der xistana beli her tuz arşiva da heye arşiva da heye wan bawarım ku heji gor lvedari beli em bawerin çünkü bahsa beni نخوشخانه که طیبت تکران او نخوشخانه او هات کولاندنی de temeli uyda tişt dernek etin yani cenaze dernek etin jur despetke piş نخوشخانه طیبت کو jur despetke jur despetke
از د سال خوی جوانی داجی وقتا کو از کال خوی شیخ صلاح الدین کو لاوی شیخ سعید امدهاتن راوی مددا دو افراجی باوی منه yani aynı bir işaret lever تقول lever بشرتيه تو حوالي خو تقول سريدا او هاتيه بشرتني حوالي ويدنجي قدانه دوري رزي لفقط هند چاپمنی دا هند آگاهی او تی گوتنه دبینه روژا دویمینا کو هاتنه دالقاندنه اسکریا ترکیوی چاقه genel kurmay hatiye گورا شیخ سعید و چند حوالیوی جور درخستنه برنه genel kurmayı Ebuna serfermandariye geçti Ankara'ya. Ankara yani cenaze van birine gotin evi birine Şeyh Abdullah birine yakşi Mela Mahmudi Pirani havali pira hatine şehit kirine tabi va dve teyide muhtaç yani bu ne hatiye pırşas kirine va var evekiye gotinekiye yani rivayet ekiye Ahir onda bejin eğer lवर belवर ciye kedin bel ciye kedin deve muhakkak devlet dizanel kaderi. Be aşkara kira. Tabii zanın. Bu karban ziyaretge çünkü yani ana devlet dizanel kaderi. İro ne eviş dizane, Şeyh Said Nursici dizane, Şeyh Said Kurdiş dizane, em bejin tedid bejin Seyyid Rıza dizane kaderi, gışti dizane. Arşivi devleti de mevcudun. وبحكومات لقد هذه تنبغاني ربط سوانا جبكو اف مثلا هنا كي اشكالات تربه روني تربه زلال تربه بابي من هنا كي اودان يعني محمد سعيد نبي الشيخ سعيد ولاوي الشيخ صلاح الدين لسر شخصي خو يعني دبي بخوا هنا كي اوكر سري ليدا فقط وي شاغي دما النودي دا حيشتي حتى النودي حتى سال 2000 2000'li yıllar ku Türkiye'm bebejin hatta mi çağı tabi çıka evkir qadaha bu yani ne değiştin bu seri ledan irajına değiştin yani baba ve seri leda خواست هیم ببه لی قبول نکردن و سرلیدان ویژه قبول نکردن سرلیدان وی داهی قبول نکردن باشه بپرسم نها جیروش فنده هولدان و حتی کدر بردام بکن هولدان وی راستی ما ایجا بریاره کی پر قوی دایه یعنی کو جدی یعنی اوه کی خورد امی لسر بی مسئله امی بسکنن و هر ری امیش خورا بدن خواتاندنه امی به چه قیدی ببه و به ناو کمالی به ناو مالباتی به ناو رایا گشتی به هر آوای ام هر فرصتی ددن شغلاندنه کو ام وی گوراوی و حوالی وی و ام به دست خو بخینن ما فهمیه چمکی ایرو مافی مروواهیه و مرو یکی بکشه و مرو جی بشیره نده ایوانا چقا ظلمکیه چقا اوکی مزنه ویانه جی ببیجم دما کو احمد داوود اوغلی سروک وزیر ترکیه بو او دما وقتا شر داعش دجی کوبانی چه بو سلیمان شاه تربسی دگوتن جی مزنه دولت عثمانلی کلی هاتیه سوریه هاتیه بشارتنه دگو امهرن هستی جنازه مزنه خواه بینن ورن جوان را ماف هج مراج گره ماف به چاو او گورا مزنه خواه گورا شخصیت خواه نتوی او دکن امجی ملت کرد گلی کرد امجی دخوازن شخصیت ما نتوی ملت مرا مال بیه امجی جی گوراوی دخوازن ما فی میه ما فی مروفاهیه ما فی حقوقیه محقق جیبه اشکره کرنه زونی کرن
باشا زور سپاس کن برز علی سید فرات کو ده همان دمدا نوی شیخ سید پیرانه و هر وها رو برکی کوملیا شیخ سید جی لسر هولدان خو و کمیسیون کو آوا کرنا جبو کو گورا شیخ سید و حوالنوی رونی بکن جیوان اشکره بکن لسر بی ملاب آخفی حتی تاشته کردم هر شب